U subotu 15. juna održano je sabranje Svete Srbije. Zbog postignutih rezultata kao i dokazanog pozitivnog uticaja na društvo, ova manifestacija dobila je status manifestacije od posebnog značaja za našu prestonicu, grad Beograd. Manifestacija koja je sportskog, kulturnog, duhovnog i obrazovnog karaktera po 11. put okupila je na 1000 učesnika sa preko 250.000 posetilaca na Adi Ciganliji, koji su zajedničkim snagama promovisali važnost očuvanja duhovnog i telesnog zdravlja. Na sabranju Svete Srbije, kao i prethodnih godina, učešće uzelo i Udruženje za očuvanje gusala i narodne tradicije Pravo u žicu, zajedno sa etnosekcijom i pevačkom grupom iz Požege. Specijalni gost na nastupu bio je Grk Dimitrios Hatzakioris, koji umeće guslanje i epsku poeziju naučio Udruženju Vukove gusle u Loznici. Ispred udruženja istakli su ponos i čast učešća, kao i same saradnje sa Svetom Srbijom. Smo bili na sabranju Svete Srbije, imali smo tačku da smo pevali pesmi Moma Moma i Suza Kosova. Bilo je jako lepo, utisci su fenomenalni i želela bih opet da nastavamo. Izveli smo komad gusle u savremenom svetu, gde smo pokazali ljudima kako izgledaju gusle u 21. veku. Nama je cilj da podstaknemo ljude da zavole gusle i da tu ljubav prema guslanju prenose na buduće generacije. Utisci su zaista divni. Pre nego što smo došli, uopšte se nisam nadala da će biti toliki broj ljudi i dosta smo se trudili i zaista se nadam da ćemo što češće imati prilike da učestvujemo u ovako lepim manifestacijama. Manifestacija 11. po redu sabranja Svete Srbije dokazala je da u ljubavi, u duhu i u tradiciji možemo da se skupimo i da smo u stvari svi u okrilju Svete Srbije jedna velika porodica. Takođe, ovo je bila prilika da se upoznaju i nove generacije sa nekim prvim generacijama Svete Srbije i da razmene ta iskustva i naravno da najavimo i buduće događaje od kojih je ključni projekat Stopama naših predaka. U celodnevnom programu imali smo prilike da uživamo u folklornim izvedbama iz Srbije, Republike Srpske, Crne Gore, kao i tradicionalnoj duhovnoj muzici, ali i naravno guslanje. Guslanje zvuče sad tako značajno jer je burno i krvavo doba zaspalo. Poziv je ispunjen, ali ako ti je mila i sveta uspomena s tvojih predaka, ti čuvaj gusle, pazi tu svetinju, ne daj da propadne najlepša slava hrabrosti Srbinove. Pa dok je jednog guslara i jednih gusala srpstvo neće Protosinđel Gerasim, sa čijim blagoslovom je osnovano pravoslavno sportsko udruženje Sveta Srbija, iskoristio je priliku da se osvrne na početke Svete Srbije, ciljeve, ali i buduće planove realizacije ovog uspešnog udruženja. Ovo je lepo kad čujete da 11 godina nešto traje i za to je mnogo ljubavi, mnogo truda. Tu su nasadili brat Dimitrije i otac Vladimir, da inače je to njihov trud zajedno sa svim ovim mladima, ovde je mnogo studenta teologije, mnogo pobožnih mladih ljudi koji su pripomagli da
da se ovako sve lepo pozdrašuje, pored naravno svete liturgije koje je najbitnije bilo i gde je vladika Ilarion lepo rekao da Pesa se kaže u zdravom telu zdrav duh, a naša pravoslavna je poruka u zdravom duši, duhu je zdravo telo. Ta Sveta Srbija, pravoslavno sportski udruženje klub, se smatra da je prvi u svetu koji je nazvat kao pravoslavni klub Sveta Srbija i da tako dejstvuje. Svake godine sve više i više mladih ljudi. Udruženje guslara Pravo u žicu iz Užica iskoristilo bi ovu priliku da se zahvali Pravoslavnom sportskom udruženju Sveta Srbija za stratešku podršku i za nesebičnu pomoć koju nam je pružalo svih ovih godina. Također posebno bismo se zahvalili Dimitriju Stikiću, ocu Vladu Radoviću, kao i ocu Gerasimu za blagoslov koji nam je dao na početku ovog sabranja. Za realizaciju ovog putovanja želimo posebno da se zahvalimo gospodinu Milu Paunoviću iz Užica i njegove firmi Novoj Pekari, koja je inače velika podrška samom udruženju Pravo u žicu od početka osnivanja i naravno našim strateškim partnerima Svetoj Srbiji na pozivu i generalno na svoj podršci sve godinu nazad koju imamo od njih.